So I fua lau le lei ma le langi a maa le ngei kula fiafi por kai au ma liu manua. Ia sumaya ma kalamaya o ao. Ya, se for manguia de ngai por. Aí, ya malole ile malanga manguia. Lao le kawakai malole sa. Tafi mali so manguia. Se lido ngai kude so di vale mo moka lao yo karena na vai fia papu se fa ma fanganga ma se fa ki de ngai ku ka kuainga de fa ngoia kwai io ka kuainga ta kanga baya ni ngai ku ka kuainga se papu so ma ko Oku mafanga ilo ka kuainga ni kula raso ya le fiona paia le kuo le ka tenga inga sunga te kaurang ai Ya lo sunga fa Kadinga fifa lungo ni ya samo ia no sunga alfa mo foi o malo sunga fa ia langa fankao o peleki o le kole afo o le fa kumbu o le anga sa kumbu fo ia o lama i u langa le ba fifa no longo ile upo le kua e ala mai la sunga nge fia ai sa ai au la loa ai ga ta loa lo foi wa nei kinga lotu wa longo se vai foi se mana uia se vai po se vai olha pastai la mo le no pastai olha ma lo si e peso sa dia kai lava ya ta tu peso mo
puno mai ala o sa lieta ta. Ia soi fua pe oile tua mai lo wau. Oe o le tua malosi, o le tua manu malo, o le tua fo, o le tua me o malau. Oe o le alefa ma le o meka, leisau amatanga, leisau tataanga, o le tua e na feta lai atu o nei leila wale. O mātou fia ma ori nei tu aso, o na lautou singa ma lautai ta inga mātanga o fia li soi fua ma le ona. E o ia, ona o le mātou whailo inga ma le ile nei tu aso, ona o le pule sawa malanga le maliu ma le oti. Ai mātou te le whaanoa noa, mātou te lotu te tele, awa e fofola le whala mo mātou. E mātou te ola, ai e li taimi afe moe e li whainga malanga. E mātou te whaatali e i toi a fio whaalua mai oelo mātou atua. Mātou whaatai li tala lelei, mātou moele mālosi, mātou te tautua ma au ona i na oi. Tātou ma lawa fio nei tu aso e anu ei mea mo mātou te whaia, mātou mana tua i ainga whaanoa noa, ia maua le whaamawhana whananga lei tu aso. Mātou te talo lea, whaatai rau whaafonga mai, whaatai rau tali mai, soa pele o Jesu. Amen. So talo pa atu. Ile pa ia mana mamanu le ainga whaanoa noa. Mai se whale tua whaavau, ia kele, ane no whaalo ia ture. A talofa i le su o sunga whaapengainga. Pa ia o au whaingaluenga le atua. So i whaatalofa atu, tua a pele o le whaifau, ma le whale tua. Ai mai se le pa ia o le ainga ngalua. Ainga ali, lona i tue, mai tu tau langi. Tautonu, ni ai lava se upu o le tangata, ma whai ona abe sea ato le langona, o le whaanoa noa ma le maftianga i le nei taimi. Ai o mātoa mai, ina ia tofu sia whaatasi i le tau pupu ngā. Ma muina whaatasi le avenga, ma mawha lo o tau a muina. Ma lo le on sai, ma lo lava le whaatoa toa i pua ngā. Nā whai ina mai e Jehova, lona au na Peleti Peleti. Wa abe si ina fo e Jehova, ia whaamanuina le swafa o Jehova. Amen. One of the deepest questions o se tasi o fisili lo loto e mwhai o tato fisili ngia, e whapepea o na sauni uni le tangata mo leo. How does a man prepare for death? E mai se lava o se whaife au, se leo mamoe, o se tamā, o se tane, o se au na le atua. E le sa uni se whaife au mo le oti, le I unga o le soifuanga. Na te sau nia, e sa wawari asu uma, ma le atua. A pastor doesn't prepare for death at the end of life. He prepares every day to walk with God. Ma wa o mai le tuspa ia he tātou se atamatu ngō fie I le nei mta upu. I le o langa o le apostolo Paulo. I le lua te koteo whaano na whai upu ono, whai ngata le valu. Ka pēa a wao au wa whakmalingi ina nei lau toto. Wa lato ana pō au te aluai. Wa au tau le lei. Wa iu ia ti au le tausini onga. Wa au tā ofi le upu o le whatuatua. O le nei, o te wina moa o le pale o le abiotoni. E fwa I hina mai a te au I lea lava aso o le alii. Le wha masino abiotoni. E le ngata fwa I a te au lato uma lava o e fia lona wha ali mai.
Na tu sia e paula dei upu. Ma le sila fia po le mautinoanga. O lona o langa. I le nei laulangi o le ahiu. Ai mai tau se mea o fofongia i fai upu nei. E le se fefe i ana upu. Le se fa noa noa. E iai le file mu, ai se a. Awawa oma o na sasaa atu lona ola mo le atua matangata. O le isi pisili o fea e mau ai le faife au le maalosi. O fea e mau ai le faife au le loto tele po le ono sai pe paia i loa po sila fia that the road is coming to an end. O le tali e le o ia lava. His strength is not in himself alone. O le maalosi o le faife au e sau mai le so sia lava e tasi. Na ia so sia ai i taimi uma. Mai le afionga le atua. Mai le tatalo patau anau i le ao hatoa maripo. Mai le wala au ina na tu ina atu e le atua i lona soifua. Mai le polfolanga o le toitu. Io e lo so sia mai a Yesu ke wiso le. Lona ali i ma lona whaola. O Yesu lava lea na ia ta la i atu i sa pati uma lava. O Yesu lea o le wha moe lava lea sa ia wha aso atu i a inga wha vau vau. O le wha aola lava lea na ia wha sino atu i isi. Ma so se tasi lava. O le nā lava Yesu o lo tau fia nei o ia i lona au. I le tusi Deuteronome, tolu se fulmane wha, we read about the mighty leader Moses. Ina wa oma ona ia taita ia tangata o le atua mo le wha se fulu tausanga. Ona papea mai le tala ona ia hae lea o Mose i se maunga. And when Moses reached a certain point on that mountain, wa whaalia atu e le atua ia te ia le nuku o le whorwhalanga. God showed him the promised land. Ona whai mei lea le tuspa ia i se vaenga mātungo fie pēa o manatu i la uso whai au ia lea ia Pastor Peleti i le whai upu 5 ma le whai upu 1. Wa oti fo i mosi le au auna Iova i lea mea. I le nu o Moapi e pei o na whetalai mai ai Iova. Wa ia tanu fo i ati ia i le vanu i le nu o Moapi. E whapea ngai mā pete ora. Ai lei loa es le ngata lona tunga mau wa o mai lava i le aso nei. But all I want you to really focus on is the parts where it says, so Moses, the servant of the Lord, died there. And the Lord buried him. Moses, the servant of the Lord, died there, and the Lord buried him. That the man who had spent his life walking with God was finally laid to rest by God himself. The man who spent his life walking with God was finally laid to rest by God himself. Amen. And I truly believe, Pastor Peleti, Peo Mose, he didn't die in defeat. He rested in God's presence. Ka inga whanau noa le nei po tātou te misia lava. Pastor Peleti, le ngata ona o se whaiwhi au, o ta maa alofa. Mata fia fia anga malu. Se tane wha maoni. Ona tala mali. You know, those moments. O se leo leo maa moe o tangata. I lona tau singa. I lona whangaina. O se au na le atua. O se au na le atua sa lofalo loto o
o ia I lona ainga. Ka ia lopa I lona ekalesia sa ia tuuina atu lona soifua atua I le whaiva. Ma o le folfolanga tātou te huu rau whaatasi ai. E le tu ulafo ina le atua I ona au na whaamaoni. E le whaangaru ina le atua o ona ngaru wenga le lei. And just as Moses will rise again, just as Paul will rise again, just as our precious loved ones who have died in Christ will rise again. Iei le aso. Iei le aso. I feel my Yesu and Pastor Peleti will hear the voice of the shepherd he served. Come. Come. Wao o le toi tūma le ola. O le whatuatua ia te au. I ui e oti. Ai ola pea o ia. Come. Lo wala au pea le tua foi lona ainga. Ainga whaanoa noa. Come unto me, ye who are heavy burdened at this time. And I will give you rest. Ia ono sa I pea le ainga whaanoa noa. Ia loto tele pea weeping may come in the night. But joy comes in the morning. A pastor prepares for death the same way he prepares for life. By trusting God. By trusting the Lord. Ma lau tatalo ni nei tu la, ia tātou tutu mau pea, I lo tātou tatununga, ia tātou tau lai pea, I le whamoe moe. A day is coming we will be reunited again. Maise le atua, maise lona anganga, whare tua ma le nofo alo, maise le atua I lunga e le ainga, whaanoa noa, tu mau pea lona file e mo, e maise lawe la tō lo tangi mai ala. I le swafa Yesu. Amen. Right. Right.
wā mo tātu whai. E tua alo mātu te māpa I ai, o leo e a fio I so sinea. Mātu te tonu le rei tu la le tua alo e mafuta mai. Mai a le nganga o te wha mawhanwhananga mātu a inga whanua. Whaftai le tua a wai le o muta anga le o la mātu whainga mana. O moela o ona ma le wha moe moe e toe tū mai le aso e te fo I whalu mai ai. E o se nui tau lea mo I mātou lo whiola pēr. Ina I o mātou muli muli ta e whaia lo kāngana. Tālo whapitoa mo le whalitua masional. E iai le whamaisenga ma le whalo te lenga o whio I antikai. Ai maise fo I mātua ma ainga. Ia whape nao nei iai whananga roa ngana whaia. Se taimi o nei a fiafi le tua I le tu mau le mātou mawhitanga. Ai e whape nao nei iai roa ngana I tono o si o mātou aina nei. Ona mātou te talo le tua o mātou wala au atu ai ala atu lo swa peli Yesu lo mātou li I maro mātou whaola. Amen.